pada waktu maghrib parawan malah buka itu tinggal eta salat maghrib nu kitu insuna juri salatullah eta salamullah to'a rasulillah salamullah ala yasin eta habibillah lamun datang waktu bisa kamu dengar kaya nu tinggal eta salat isya nu kitu sunaku ya salatullah eta salamullah ala toha eta rasulillah salatullah salamullah ala yasin eta habibillah salatullah eta salamullah ala toha rasulillah salatullah eta salamullah ala yasin habibillah sebelum datang eta waktu subuh ibu-ibu malah aku tunduk salat subuh nu itu jamaah subuh Allah salatullah eta salamullah salatullah eta rasulillah hamba salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna eta bismillah kabil adi rasulillah wa qul mu'ta bi'illah bi'alil badani ya Allah ibadallah ijalallah abisunnah ajalillah wa kunu'au sana lillah asana bangke kadalillah wa ya akab eta wa ya anjab wa ya sadadu wa ya abab wa antum ya ulil albab ta'ala wa surulillah sa'alnakum eta sa'alnakum wal syukrojanakum wa fi amrin fasodanakum fasodo ajamakum lillah kaya Robi eta bisa dati ta'akokli isarati asatati isarati wayang kapuluh wakatuna lillah bikasbil bi'an aini mapil baini mim baini wakamsil kaini wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala mandil budajana wa mandil di aulana syafi'il khalqi indallah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah eta salamullah ala yasin habibillah eta ala yasin habibillah eta ala yasin eta ala yasin aku ala yasin habibillah eta ala yasin aku ala yasin habibillah. Oke, terima kasih untuk penyumbang lagunya, yaitu dari saudari Anis Sapitri.